Nogometaši Rijeke pobjedili su Hajduk 4-2 utakmici 6. kola Max TV prve lige. S nama je Roman Bezak. Sredas dao poruka. Romane, 16 utakmica bez poraza od Hajduka, 4. pobjeda za redom na Poljudu, sjajni niz je nastavljen. Da, ove brojke nek se skupljaju još više ovako pozitivne. Bitno je danas da smo uzeli 3 boda. Iako je rezultat 4-2, je bila izuzetno teška utakmica. Tako da mi smo pokazali karakter u ovom teškom vremenu i pokazali da igramo dobar nogomet. Nije vas ne poremetio ni raniji pogodak Hajduka iz kaznenog udarca? Pa nije, i prošlu utakmicu kad smo igrali isto smo zaustavili pa smo onda okrenuli, tako da dok nije utakmica gotova nećemo se nikad predati. Ove pobjede na Poljudu postoje praktički normalna stvar. Pa sad normalna stvar, svaki put se treba izuzetno potrošiti za pobjedu, nikad nije lako, ali je užitak pred ovakvom publikom pobjediti i pogotovo kad te bodre ovi prekrasni naši navijači koji su svaku utakmicu uz nas i svaka im čast. Puno hvala Romane i čestitke. Hvala.